PJS Wali Kota Makassar, Andi Arwin Aziz, membuka secara resmi Makassar Open 2024 International Men's and Women's Softball Tournament yang digelar oleh Perserikatan Baseball Softball Seluruh Indonesia, Perbasasi, Provinsi Sulawesi Selatan pada Minggu pagi. Softball turnamen digelar di lapangan softball Karebosi yang diikuti oleh 17 tim dari 11 negara. Kegiatan ini digelar selama sepekan, mulai dari tanggal 5 hingga 10 Oktober 2024. Terselenggaranya softball turnamen Makassar Open 2024 menjadi sebuah inovasi memajukan olahraga. Hadirnya event internasional tentunya banyak membawa manfaat di Kota Makassar, mulai dari hadirnya sport tourism, sport industri. Selain itu, tentu memiliki multi-efek yang mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Para peserta dari berbagai negara tentunya selama di Makassar akan mencicipi aneka kuliner yang ada di Makassar. PJS Wali Kota Makassar, Andi Arwin Aziz berharap kegiatan ini dapat terus berlanjut dan menjadikan Makassar sebagai kota dunia di bidang olahraga. Through the Makassar Open International Men's and Women's Softball Tournament 2024, the government of Makassar City very appreciates and supports the implementation of this activity. Our hope with this activity can make dreams of softball lovers come true, especially for the community of South Sulawesi and for Makassar City. Ladies and gentlemen, Makassar City is a sports city. Makassar also promotes sports tourism, where Makassar is a world sport venue. Therefore, with the existence of this activity, can make the softball tournament way strengthen and unite the countries in the world. On behalf of the Makassar City government, I would like to say good luck to all participants and reminding you to always prioritize